Daniel bugura sanga sokai bele Daniel beleze poleze kakalum bage bizita bebe eketele poze miram hankulum mai be pahangro na maza miram hankulum mai beloga desev ka email he bugu importance bataiga aket pot si dele se poze Israelites में tinkum reaction हो captivity enslaved miram kangam se habang te zabam dele herbam beluage Israel Daniel beze pone kate bezene panu enslaved te ze miram kanga panu zabam lo he beluage pin su ku belu panu go hamui ze na panu tu ze habang ake panu te zabam de suppose na I apo Israelites ma hankulo mai ma to lat le ze po kalum de le suppose anui Daniel chapter 9 go verse 3 na 4 ge anui ngau le Daniel bane Israelites mahang kalum beze anui ngau le sige po kalum beze poponi leze po sackcloth kai le the suiza hab ze po Israelites mahang kalum ze pa beluge harame Israel Daniel bagora to leze ka kai leze Israelites brang to leze ri ta le po ze ne halu ze anui se po der na ma san sama ne broken to rendi ze pani long pang rendi ze kalum si ma ko ma leze pui ze bang leze po ze ne si po ram mahang leze amira to be nan sang ze lo leze po ze ne Daniel bana kalum ma be ze ra to ka kai ni bukum ze anui leze backslide to di mi haro tai ne de ta di mi dikau haro to si ma ze ta di bukum leze anui ne kalum mai design anui gora to ne haro ka kai ra hang ko ze lo le po Daniel bu la sam na ra le leze pa ka sum ne King David hagwang David buku rasam ge pe dai design hagwang David beze pose warrior akele battlefield na type ru na ma ka pose more warrior at heart le pose patai ge dikko wang belo ge haro du po patai dikko like in every situation nang le patai ge dikko wang belo ge po haro du ngai set nang le za lang le pusui I be hi bezu pusui sio be hi bezu dikko hi bezu pa ning jing be ge nang bezu po haro du ngai mak le haro tai ge po kalum se ba ge haro ne le ze pa ko ka kai le helu ze ci po le kum ze anu le ze Daniel bu kum ze anu apo King David bu kum ze anu le ze anu lung se na kalum de ze ane haro le ze anu ko ka kai sin le de no le helu ze po ze kalum be ze Daniel be ze kalum be ge kalum gu pe akale suppose ne po life story anu pe bu ga chi gu le lu ze po book of Psalms rang le ze anu po na raw be rang anu pe ge bu ga ka kalum be ko lang ge po ze po rang ai ze lo le lu ze Psalm number 4 go 1 ga po raw be ze po haro da ga po de ko ke lo lo ge he asked God to hear his prayer po kalum po ka kai ra hang ge po haro da ga po ke le ze na le lu ze se po de ru na mak ze patai ga
every occasions situation but I won't lay na pugo occasion mo lay na po haro do ngai set mo sa haro do kulum te tan se pang le na haro na anui do hong ba se gane anui ko ka kai ra hang po ko se pang le suppose ne anui na de ko ning sing pe ge nang be zai do anui sui i blo be su sui i blo be su patai le anui pa wai blo ga patai le pa wai blo patai le po na haro na anui ko ka kai ra hang ko se pang le Daniel bugo la sang na ra le no lang ba ge job paguri tinga people loga job leza job leza people loga poliza ka kalum baga paransi beto ekele people loga po pano mahang kalumai ki beto ekat sang le job za ani job go mo bible page za ne pano maram du kan zai bu pui ga ta lu ne ta ga lu ne beto ekat sang za lo bang le za ga po pano mahang kalum pano mahang kal po kalum za po panui celebrations ko me gather to be hi go me panom hang kulum mai ten ten da sai si po der ma ka sacrifice to ram go me po temple go me ta pe ga panom tu sanctify panom hang ga kulum sa ten si ten ten nai za po kulum sa po be ka sang sa le po der ma sa panom hang do na ma sa po family hang sa pa kam go po friend circle hang sa po kulum mai be ga parent si be ka sang sa le lu za po kalum bam za ka te ve za kalum ma lu ga panom ram na te mo te swai ni ba panom ram go zai pa kam ram go zai pa go family stuff go hamui ram lu nai ra ham po ki za po kalum le za ram le po kalum lu ga pa kam ram le za sam le za repent one di go le ngau le job chapter 42 to 8 ke le za job ne ka kalum go ge haro ne po go sacrifice accept away of go get a job who chapter 42 to 8 get away a lot play no se pona ka kalum lo ga harona ko ka kai ning anu le se anu ki dui ma hang sai anu no ma anu ki dui ma anu ka ma ma le se anu ne kalum le sai ne job na kalum me bisa panui lung hali di go gum se repent di gum se ro tai ne de ta ti bra na panui ro tai wang dai le se lung li di go gum se anu ne kalum ma di sai ne ro tai ne de ta ti bra me anu go family circles anu go family members friend circle na le se wang dai wang ho repent wang dai to go bang zeng na le se kalum ri se anu ka ma sai anu family sang kulum se ba khale ge po twin se ram le se asam di tai ge ne haro de ze ge imi haro ko ke I ba go ze asam de go ri to experience I ga lo ta khale ge ram le Sang sang hai quang thế mưu lệ sẽ nó ra suy về bụi đa lệ ngày ra sầu ra về rong ha ra bên nhâm kẻ đây ghé sao